Otvaranju multifunkcionalnog terena prethodio je obilazak teretane na otvorenom u naselju Ujedinjene nacije. Izgradnju ove teretane finansiralo je resorno ministarstvo, Ministarstvo omladine i sporta, a grad Kruševac dodatno je uredio sređivanjem postojećeg igrališta u blizini, postavljanjem ograda i mobilijara i uređenjem zelenih površina, kao i popravkom oštećenih rekvizita. Evo na teretani smo na otvorenom. Ovaj projekat smo dobili preko Ministarstva omladine i sporta prošle godine, pred kraj godine. Vremenski uslovi nisu dozvolili da se krajem godine završi ova teretana. Završili smo je u aprilu i tada smo je i pustili, a bila je u upotrebi još u vreme korišćenja jer je bila preko potrebna ovom naselju i velikom broju dece koja ovde žive. Pored ove teretane koja je izuzetno važna za ovo naselje, mi smo se potrudili da i ovaj prostor dodatno uredimo i da igralište koje je pored osposobimo, koševe, ofarbamo ogradu, zamenimo delove pokidane ograde, zamenimo drveće, tako da sad ovaj prostor ima sportsko-rekreativni karakter i na upotrebu je i na veliko zadovoljstvo meštana i ljudi iz okolnih zgrada koji ovde žive. Vrednost investicije uređenja teretane na otvorenom u naselju Ujedinjene nacije iznosi 2.200.000 dinara. Inače, u poslednje 4 godine Kruševac je dobio 3 kompletno uređene teretane na otvorenom, a koje su finansirane preko konkursa Ministarstva omladine i sporta, na čijem je čelu ministar Vanja Udovičić. Ali ovakva mesta koje okupljaju sve građane treba da imaju za cilj da podstaknu sve da se bave rekreacijom i da se bave sportom. Moramo da budimo svest kod svih građana da je neophodno da zdravije razmišljamo, da se potrudimo i da izađemo iz jedne zone komfora u toku dana i da izađemo i da koristimo ovakve mogućnosti kada već imamo priliku ispred svojih zgrada i da tako pošaljemo jasnu poruku deci, a da mi preuzmemo odgovornost, da znamo da bez zdravlja ne možemo da očekujemo i kvalitetniju i bolju budućnost. Želja nam jeste da čujemo glas mladih. Mladi su nam najviše tražili širom Srbije ovakve projekte da imaju mesto gde će da treniraju, gde će da se okupljaju, gde će kvalitetnije da provode svoje slobodno vreme i upravo slušajući njihove zahteve i njihove želje ušli smo u projekat širom Srbije izgradnje teretana na otvorenom jer znamo da je to nešto što svakom običnom građaninu treba. Mesto ispred zgrada, mesto oko zgrada, mesto gde će se i deca i građani svi osjećati i bezbednije, ali da će kvalitetnije provoditi slobodno vreme i da će moći da imaju više fizičkih aktivnosti. Ono što je apsolutno i transparentno što možete danas da vidite jeste i kada smo došli 15 minuta ranije, ova teretana i ovi tereni su puni, koriste se što je za svaku pohvalu i ono što treba da pošaljemo jasnu sliku i poruku svima odavde iz Kruševca je da se ovakvi tereni više koriste, na nama je da ih renoviramo i da omogućimo da budu isti kao bilo gde u Evropi i u svetu i da ne pravimo nikakvu razliku da li ste u Kruševcu, Beogradu ili bilo kom drugom gradu u Srbiji. Multifunkcionalno igralište u naselju Pejton u subotu su zvanično otvorili ministar sporta Vanja Udovičić, direktor BIA Bratislav Gašić, gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović i bivši fudbalski reprezentativac Savezne federativne Republike Jugoslavije Zoran Simović. Svi koji vole sport i rekreaciju od sada će imati priliku da na terenima sa specijalnom podlogom, profesionalnim koševima tablova, izglobnim obručima kao i novim golovima za fudbal i rukomet usavršavaju svoje sportsko umeće. Ovo igralište, 75. je po redu obnovljeno u okviru velike društveno odgovorne akcije kompanije Mozart, 100 terena za jednu igru. Čestitam vam na ovakvom jednom divnom terenu. Hvala kompaniji Mozart na društveno odgovornom pristupu i na mogućnosti da sugrađani širom Srbije imaju pravo i mogućnost da se bave sportom i rekreacijom. Uživajte, hvala. Koristim priliku da se zahvalim ministarstvu na sve projekte koje je podržalo grad Kruševac i teretane koje smo otvarali i omogućili našoj deci i svim sugrađanima da se aktivno bave sportom, da budu aktivni i da podržavaju zdrav način života. Hvala još jednom svima, uživajte u sportu i u zdravom načinu života.
Kruševac je već dobio svoje terene, Dragan Gagi Milosavljević i Goran Grbović, a do kraja godine u planu je još jedan ovakav Mozart teren u naselju Lazarica. Kompanija Mozart kao društveno odgovorna firma i kao jedan od najvećih donatora sportskih kolektiva u regionu kontinuirano ulaže u ovu oblast. Teren u Pejtonu je treći u proteklih godinu dana u Kruševcu, a direktna investicija za grad od oko 10 miliona dinara. Dakle, kad pomenjamo u ovom kontekstu investicije i ulaganja, dakle svaka investicija po definiciji očekuje nešto da se vrati. Mi bismo bili veoma ponosni ukoliko bi nam se vratilo na način da baš sa ovih terena da ovde počinju da se rađaju i da izrastu novi šampioni koji će čitavu naciju da i dalje da obraduju i da usrećuju medaljama sa velikih takmičenja. Teren je otvoren oglednim časom fudbala. Privilegiju da prvi pokažu svoje umeće imali su mališani iz kruševačkih klubova, kojima se pridružio legendarni čuvar mreže Kruševljanin Zoran Simović Čoče. Nakon kraće igre izvedeno je humanitarno šutiranje penala, a sav prihod prikupljen od golova, što je oko 100.000 dinara ili 3.000 dinara po penalu, biće narednih dana doniran Centru za osobe sa invaliditetom iz Kruševca.